اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَقَالَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، 6 دسمبر باروز اتوار میرا والد محترم محمد قاضی ابن الہی بخش ادار فانیہ تو رخصت تھی گئے، جیندی خیرات 9 اگست کو میرے آبائی گھر آبائی شہر چھوٹی زرین دے وچ ٹھیک 9 بجے صبح ادا کیتی گئی ہے۔ ایندے کوئی شک نہیں، اللہ کریم نے اپنے قرآن مجید آکھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جتنا جلدی تھی سگے میری رسی کو مضبوطی نال پکڑ گھنو، والا تفرقو کتھائیں تساں تفرقے نہ پہنچو۔ میرا بابا مرحوم کلندر مزاج، فقیر صف، اچھے تے خالصتاً باعزت لوگیں دی کچاری دے وچ بہان والا بزرگ ہا، جیڑا اوندا ویلھا گزرے اوندی نماز جنازہ تے اوندی خیرات تے آون والے لوگیں نے خود تصدیق کیتی ہے کہ ساڈے محلے ساڈے علاقے یا ساڈی ای قوم دے وچ بزرگ ای تو پہلے ساڈی آنکھ کن اور نگاہ نے نہیں ڈٹھا۔ جنازے والے جہاڑے یا خیرات والے جہاڑے ہر اکھ عشق بار ہے، ہر دل سوگے چھا، کیوں جو ایک میرا بھیرا باسلسلہ مزدوری سعودی عرب دے علاقے القصیم وچ مزدوری کریں دے، بیا میرا بھیرا میرے کلو جرا چھوٹا ہے، میرے کلو جرا اون کلو بھی چھوٹا ہے، غلام شبیر خان اپنی مزدوری دے واسطے اپنے علاقے دے وچ بھی اپنی روزی چنگی کریں دے۔ دوستو، سارے سجنے نے اما کوئی ویڈیو کلپ تیار کر کے تمہاری بارگاہ پیش کرا ہا، مناسب نہیں سمجھا گیا کہ میرے بزرگ نالو عقیدت میرے وسیب والے لوگ اندی شرافتوں، اندی صداقتوں، اندی بردباری تو اندے صبر تحلم دیا کتنی عظیم مثالاں دے کے ہی میں کو پرسا دیندے پہن۔ اندے کوئی شک نہیں، جتھا اللہ نے قرآن وچ بھی آکھ دیتے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ذہی روح نے اللہ دی ولا واپس چساں لوٹ ونجنے، ما سوائے اعمال دے بیا کچھ نہیں ہونا۔ اساں ترائے بھرا اپنی روزی روٹی واسطے الحمدللہ او چھک ہیں، او بھی بابے دی دعائیں دے نال، اما سین دی دعا دے نال۔ ایندے وچ کوئی شک نہیں کہ سارے واسطے ایک دعا دا دروازہ، سارے واسطے ایک چنگی سوچ والا دروازہ، سارا ایک محبتیں دا دروازہ بند تھی چکے۔ میری دعا ہے تے تساں سجنے کو اپیل ہے کہ وہ میرے باب مرحوم واسطے 3 دفعہ کول شریف، 1 دفعہ الحم شریف پڑھ کے تساں میرے یوٹیوب چینل دے دوستو تہاڈا میرے اتے احسان ہو سی
तुसा मैं को बहुत ही इज्जत बख्शी है। जिथा जिथा वसदे पियो, जेरे जेरे मुल्क विच वसदे पियो, बेहद अख्तर इबरत नाल प्यार करेंदो। तो हाला मेरे उत्ते एहसान हो सी मेरे यूट्यूब ते मेरे नाल नथी थी वाले भिरावो, ये दुआ मंग के तुसा मैं को कमेंट के जरिए दस दसो। मैं उनका वाला दुआ मंग के नबी पाक वसल्लम दी बारगाह विच हदियतन पेश करे सा। वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तुफैल बाबे सही दे हक विच असां सारे भिरा दुआ मंगसूं। मेरी 40-45 साल दे उम्र दे विच एक लफ्ज़ जरा मेरे कान सुनते हैं, जरा मेरा दिल महसूस ना करेंदा हा, वो लफ्ज़ ने अचानक उन लफ्ज़ ने मेरे को अभड़ कुत्ता आ ते मेरी कान च कुरके मेरे हाँ ते मुहर ला दी सी कि अज तो बाद तू यतीम भी है। मैं बरीकी को बेहतर समझदा कि जदा फौज का जरनेल हौसला हार वजे तो वह लश्कर जीतण की कन्नी तक फतह ताईं नहीं पहुँच सकता। बाबे की फौदगी को घिनते उनकी रुखसती को घिनते ई हुण अयाम ताईं मैं अपने हौसले की कंध को आप टेकी दी है। मेरे बाबे दे काफ़ी मेहमान हैं, मेरी सोच को ज़्यादा आए, उनके कोई मेरा कोई कमाल कहना हा। अगर अख्तर इबरत को पुरसा देवना है, फातिहा खानी कराना है या उनके हक मरहूम दे हक दुआ मंगना है तो वो मेरे बाबे दी मेरे उत्ते शफीक होवन दा सिला मेरे को मिलता पिया हा, दुआई देवन दा सिला मिलता पिया हा कि अल्लाह पाक मेरे पुत्र अख्तर इबरत को हर मोड़ ते कामयाब और सुरखरू करी। दोस्तों मैं हर पल हर दौर तुसा सजने वास्ते दुआ मंगदा रहा कि मेरे सजन जींदे रह वजन, नाल अपने सजने दे अक्सर मेरे वीडियोज़ पिछूते देखते रहे तो साल को जिथा जिथा वसो सुखी सियात होवे तुहाडी अपने सजने समेत जीवो पे। मैं हुण भी हूँ, आदत को आ रही नहीं थी बना के मैं तुसा सारे सजने वास्ते दुआ मंगदा रहे सा। सजनों जिथा जिथा जीवो, जिथा जिथा वसो पे, अपने सजने नाल, अपने अहबाब नाल, अपने माँ प्यो दे नाल शाद हो आबाद रहो। मैं ये पिछले दिहाड़े मैं ही गम की कैफियत चो गुजरदा पिया हम कि मैं तुसा सजने ताईं गांठा नहीं कर सकिया। बेशक अल्लाह की ज़ात ही गवाह है कि बाबा मरहूम दी रुखसत अली वाली रात भी मैं बाबे सही दे कट्ठे मौजूद हम। रात दे 9 वाली खबर कट्ठे स्टूडेंट से बैठे रह गए हैं, हिके कमरे बैठे रह गए हैं। आखिस यार मैं तेरे पुत्र फहीम दे कमरे मैं अपने यार दे कट्ठे वन सुमना। अल्लाह पाक मेरे पुत्र की उम्र दराज करे, अपने डाडे सही नाल काफ़ी अकीदत और मुहब्बत रखेंदे हैं। उन्हें नाल काफ़ी दिहाड़ियां तो याराना चल चुका हा। उनकी खिदमत करन मेरे को भी ज़्यादा वो अपना हिस्सा घिंदा हा। मैं उम्मीद करना कि सारे सजने की औलाद ई किरदार तो गुजरे। हूँ रात में को सजनों एक शादी का कांठा भी हा, सदा हा कि अख्तर इबरत साहब मेरे बिरादरी के भिरा हन, आओ बिली सारी खुशी तो तुसा शामिल थी, वो कुछ खेल खिला करो। मेरा मन मान चुका हा कुछ मेरे नाल अनहोना थीवण लाए अल्लाह की बारगाह विचों ना आगाहनी कुछ मुसीबत मुश्किल मेरे ते गुजरन वाली है कि मैं उन्हें को मना करता
انہیں کہ یار کافی تک کو خرچہ ڈنوں تیری عزت قوم ہے، تو چنگا بھیرائی کوئی بیا کھیل کھلالا سجن کوئی نہیں، کوئی گلوکار کا نہیں، تیرا کھاتا ہے پیا تک سڈنوں چاوینوں. بس ایک گزارش نال ہی میں انہیں کو سمجھا دیتے یار میں آج میرا دل نہیں پیا تھا کہ نہیں ونجن کو میں انشاءاللہ وال کہیں بے موڑتے مل گھن ساں تو خوشیاں شامل تھی ویساں. انہیں سجنے نے میری بریکی کو میری گال کو سمجھ گدھا، ایندے کوئی شک نہیں، میری گال تے صداقت سمجھے سو کہ میرا بابا بالکل ٹھیک ہا، پوری اعتماد زندگی گزریندا پیا. کوئی کہ ہاں ہلکا ایک رسمی طور تے کھانسی نزلے دی تھوڑی جیویں کوئی اگر شکایت ہے تو او تو میں کو بھی ہے یا باقی سجنے کو بھی تھی سکتی ہے موسم دے مطابق، جو سارا موسم ٹھنڈا بنیا کھڑے. کوئی باقی کوئی تکلیف ان کو جری ہائی زہری طور تے یا اندرونی بیرونی الحمدللہ انہیں شئی کو محفوظ ہیں. رات دا میرے کٹھے بیٹھے رہ گئے. فہیم خان ہے کہ میں ڈاڈے سائیں پورے اپنے کمرے گھن میں نہ اساں بٹاں بھی مرے سوں پائے. ٹھیک ہے بیٹا کوئی جاڑے کو لوندہ جرانہ چلتا پیا. ٹھیک ہے بابا میں اپنے گھر سم گیا. میں ٹھیک رات 12 بجے عادتاً اٹھیا. میں بھی بابے سائیں کو ویسے دے گنا کہ جو کافی دیر تائیں وہ اپنی بات جو بولی لیندے رہ ویندن بھئی کو میں سنبھالا کر چھوڑا. قصہ المختصر رات 12 بجے میں ڈٹھے کہ میرا پتر کو مروڑے دینا بیٹھا بالکل ہی ٹھیک ہا، عبادت دا حصہ کرنا بیٹھا. صبح ابا بابا سائیں نے نماز پڑھیے میں کو اٹھاون واسطے اندا پیا. نماز پڑھ گئی اپنے کمرے میں کو اٹھاون اندا پیا. اتھائی آواز بھاری لگی ہے کہ اختر جان تو نماز واسطے نہیں میں اٹھیا. میں آواز کو پہچان کرنے ہوئے میں جلدی پہنچان دی کوشش کی تھی ہے کہ جرا بابے سائیں دی طبیعت میں آپ سیٹ اچانک ڈٹھی ہے. آخر کار میں بابے کو اپنے کمرے گھنایا. پترے کو ہم درک دے ونجو یار ڈاکٹر گھنو اب بابے دی طبیعت غلط تھیندی بھی ہے. آخر کار ہوں میرے ہاتھ پکڑیا کہ پتر میرے کلمے دے گواہ بنو میں دار فانی کو چھوڑے نہ پیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ کیفیت دوستوں گزرتا رہ گیا تو انہوں سانجھ نہیں کر سکیا. میری دعا ہے کہ تساں سارے سجن جیو پے میرے بابے دے حق کے دعا کرے سو انشاءاللہ کہ ول نویں رنگ ملتے رہے سو.